Hati-hati kiri aronewe ya ko angka arone biasa pakan ne lima benena angka na itu arone sa gurta masoli iti layinanya jadi hati-hati kiri arone angka na arone na poji pakan ne lima benena masoli iti layinanya paling 30 cak bu maka merah nomor apa aja ndok mapune sipa malampi bulu-bulu bitimu cuma tuh presi bulu-bulu biti tak bu kigan nero aja ndok mu pajok kah angka ni Pak Surya di pole Pak Jama makna Cina nasa di mandre nak angka moje tu nandre ke pamanase angka tu bepakan re angka tu lamari pendreka nga angka mo tu lau taro ku tu pakan re ngilalang kumiki ma peco macobe angka tu kilala kulkas sepat jilada gasa bawan ni kutu maripai jo ku boleh mak kita utue bali boleh mak kita utue iye makun re mapake Pak si kanjana isapara bemor agar bemor Pak beni mondri tetapi sebalikan na kuang kato si arone yalingi tahu milau tempe yalingi tempe milau bale yalingi bale milau kaju yalingi kaju milau supalako na 500 micak bustora na siulang iya arone mapakewe kanjak na yaliran o kasalaw na patalo yasik tajang ni jadi si rentuk nigi makun rai menipi timunna iya na tu ciri-ciri makun rai pananakang magina manana sabak maringang ina bawa apalagi nariko na gerak-gerai lakin na ladoraka tapi komanana tuju mei deto tu na marigaga na sabak na pasaw mitu kasitako na sesubu juru mapagau nigi to makun rai manipi cilakna iya na tu ciri-ciri makun rai di na subala ipalla talun panini ipalla tulia moyan rea na kawi dia ko yawana kasoro nigi to makun rai masulapa apa cilakna nama ka ompa iya na tu ciri-ciri makun repak kojak sini lalu sini nali baso lalu baso nali somai lalu somai nali isdawe lalu isdawe nali putu mala lalu putu mala nali bandike lalu bandike nali mana tapi kau kata ketani di tak boleh oke nigi to makun rai malampe bulu kelebak iya na tu ciri-ciri makun rek kutu magi na makutu na sebab na mo ale na de tunu le jampang ini gandeng ilom sempajang si gandeng ilom sigi si tadu-taduki terutama kesubui ketemu si Anur mencawe engka masigi assalam nurjiak ko pada ceng mega masigi si gandeng ilom sigi nomor telu aja ndok mapune sifat malampi bulu-bulu bitimu aja mo to perse bulu biti tak bu kegan ya aja um pajokka angka ni wahyu di pole majam ko dolo mana hani bani switiku macina nasa di mandre nak kadang kamoje itu ke pamanase itu pakan reng angka tu lamari pendre oku itu lau taruh pakan reng yang kemana miku tu ya kumiki ma peco macu yang kamu tu kugul kase gasah bawan ni maripa aja ku boleh makita utu iya makun rima pake Pak si kanjane saparang bemor agar bemor Pak bene mondri tetapi kong kato si araone angka araone yalengi tahu milau tempe yalengi tempe milau bale yalengi bale milau kaju yalengi kaju milau na supalako yalengi na supalako milau na susapi na 250 cak bustorana siulang iya arone mapake kanjane yalirang kutulidengi napa toliasi tajangi yalirang kulidengi toliasi tajangi nigi makun rai manipi timunna iya na tu ciri-ciri makun rai pananakang magina manana na sabak maringang ina bawa apalagi na reko nagara-gara ilakain na ladoraka tapi komana na tuju medito tu na marigaga na sabak na pasaw mi kusus na pasaw mi tu takko na si subu juru makareso
Nani gini gitu makun rai mani picilakna. Iya na tu ciri-ciri makun rai ke di. Na subala ipalla talumpan ini ipalla tulia mau yan riang. Na angka mo dia kayawana kasero Nani gini gitu makun rai masulapa apa cilakna nama ka ompa. Iya na tu ciri-ciri makun rai pak kojak. Sini lalo sini nali, baso lalo baso nali, esa lalo esa nali, tahu lalo tahu nali, putu mala lalo putu mala nali mana. Tapi kau kadi tak boleh moki. Nani gini gitu makun rai malampi bulu kalepak na. Iya na tu ciri-ciri makun rai kutu. Magi nama kutu na sabana mo alena de to nulik jampang ini. Onrotoni awatu kulo kau batipin rama cerama angkawita ko wonrin na ototora itaroki. Maka da iya mana nama cantik paimang janda meni. Pokoknya kau batin reka macerama macai buti makun re dako cawa mo ko jo ma tu bikoni nasar rumah tamu. Wahyu dimbo madari mema jetu angka si pak codor makun re biasa pak makun re ko boleh ko codoi biasa ko boleh makun re ko codoi terutama kon ni malah tu minyak gosok sabi mana lelena na sabi mana lelena je pokoknya mak bo minyak gosok mana napa malas salara talu susung mak bajaju talu lapi na pertama boleh na pertama ka merai buku alena ya ko tutama makak bi ya ko dena na sampeang mangeringi iya ko boleh mbok makur sipak na binimu apa sami jolo laba anginge tapi ko magala ko mapalici palici ha ajung ceri bini aja palici ha aswa magai aroni makasinge maca paculi lolo aju marakoi itu aroni makasinge maca paculi lolo aju marakoi ya ko botim paru pak tuli pada je tulo mari si gandenge mandre si timpo si dikace nak kedua ma motor si kat doa namun iba kada jamba miti si bang iko baru tapi komenta nih ele sinoko tangaso si cok dokang wani madari ang tapiri tak gapo turi mapangewa dena panya matampu matoy tatene itu matampu sta sebenit ha macerama kak ko bagian taruh doang kemakutan ustaz Wak di gaya rumah poligami tahu yang kami magaya na ada aku angkasa tapi angkasa rakna aga sarakna dia na wak di ma poligami aronawi na kode gaga persetujuan dari istri pertama jadi aja di tamito makure dia na wak di ma poligami aronawi na kode gaga persetujuan dari istri pertama karena kita negara hukum dari itu aja yang kami ma poligami puh si dia lagi tambah pak Jimmy si ma poligami si dia lagi tambah pak J. Iya me, ini nabi tama poligami, tau ma to anak puba ini. Itu si maku kami poligami janda lulu si ba anak darah puh. Iya ko angka ko yulo balata doro lalu tau ma toa doro 60 tahun 50 tahun 70 tahun